Pamirsa Pemkab Buleleng Warsene Mangkin netapang target pendapatan asli daerah PAD saking retribusi parkir antuk kutus koma kalih miliar rupiah. Ancang inucap nincap yeneng sayang ring warsene sane sampul lintang wantah 5,6 miliar rupiah. Nincapnyane target PAD saking retribusi parkir ngawinang Dinas Perhubungan ngelaksanayang evaluasi miwah pemetaan potensi parkir ring Kabupaten Buleleng. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng Gede Gunawan Adnyana Putra Mausang saking panincapan target pendapatan parkir di Sub Buleleng muali ngemargiang pemetaan potensi parkir. Petugas-petugas parkir ring genah-genah parkir Kalimbakang antuk nguningayang ageng nyane pendapatan parkir nyane. Nanging saking uji coba inucap kepanggih hasil sane pateh saking sadurung nyane. Asapuni ketaler pangupaya ring sajeroning nincapang retribusi parkir antuk ngawawahin kuentenan genah parkir nenten sida kemargiang. Gunawan Mausang sami margi sane maduai potensi parkir sampun sida nyangkupin. Manut Gunawan, selah pemargi sane sida kelaksanayang wantah pendapatan parkir antuk e-parkir sane sampun kepasang ring Jalan Durian kawasan Pasar Anyar Buleleng. Dan ngaptiang e-parkir puniki sida memargi becik ring sajeroning nincapang pendapatan parkir. Panincapan target PAD saking retribusi parkir taler sida nangyang pakang petugas parkir santukan target pungutan harian ipun mejantan dahat nincap. Nyoman Yuda Bali Pos Nguningayang.